Ke ngubaba ozalwa ngumaweza ulapha engcola lapha edolophini. Umaweza ozalwa ngumazamula. Umazamula eGreenland Farm nasi yapha phezulu. Umazamula ozalwa ngumelusi. Umelusi ozalwa ngusambala. Usambala kuthiwa ngozulu kanti ikansela. Sayibeka kodwa bathi ihamba kanjani. Noma wanzimani umakhulu wami komanda wambhele phezulu khona umagcina uzalwa magcina khokhokazi labuzwa. Ngizamchasa le ndawo ekakhona kuba ivela kanjani. Inhluphe ijikeleze yonke indawo. Xa ndifika okhobe ndibacholayo ngamagcina. Ithini? Akekho ukhobe ngolo. Ndinofika kwenye indawo apha kuthiwa kusemvotwana. Naka amagcina ngoko. But iyofika bantu uma wayithethile nje ukwazi amagcina. Ifike ivela kanje le nto. Kwenzeka kanjani? Ndiyilanda. But apho iyasuke esitextbate andinezi iyasuke esitextbate kwimbizo 1920 apha kudabamahlelo baleke ehleleti phinde naka abanabali batshone khona babajoyina nabanye kwimpika emangwane nabantu abasile. But ekugqibeleni baphinde babuye babekho khona lo class boxer baphinde babuye abantu sasiyileni ilinywa konjani kumhlaba. Ifani esisenzayo ayofani yakwahlo. Ukhokhokazi wafika basenza ifani yabo kwabo. Esenza kubantwana bakhe abazele kwahlo. Babesesithenjini bebathathu abavuwana bashiya yena esithenjini. Abantwana ababili uNolivo noMazamula. Yilelo ngokuthi esesenza ifani senza ifani yabo kwabo. Thina ke sesingabe singaphi ngokusofika apha. Ngaqoma mina ayisekulate ngokenza njika lefani kodwa simadlo. Ngoba unyaka amazandla kuthiwa yini inyawo ezinkulu ephatha umkhonto egiya utapha ozalutaka singodlomo singosibushwana but ifani le ize ngolo hlobo siso sodwa ifani ekodlomo emkhonto ekucholweni la udlomo omnyeni ukhoba omnye uthola bengomagcina kanti ke sesibeka kanje lento ufika ifani ezininzi uzalwa ngabantwana abesibongo sabulonina abesebizi isibongo sabuloyise ifani yabo injalo nje ibe njalo. Cela ukucacisa ikwa ukhobo luvela kanjani. Sisithembe esenzeka uze ashiye yena azofika insana yakhe azothatha lo mhlaba. Dize kudlomo ke uqobo lwakhe. Kunzima ke into kaDlomo ukuyikhupha completely emahlubini. Cela ukucacisa. Singudlomo sokusibushwana. Kodwa akulula ukumkhupha kakhulu abeyedwa. Kuze chaza bayenzeka kanjani. Andiqala phezulu kakhulu uzawubeka nje kunamba 6 kwinzala yamahlubi kwikumkani zamahlubi ukhona okuthiwa ufelelwetha wathi ufelelwetha udlomo lwakhe ungu-6 kwidinasi yamahlubi phezulu usaleka kokhoko lo ekuthiwa yena bambona ehleli wayembethe isikhumba sembe sihlale nje eqhibini phaa edwaneni izwelitshi kukhona amanzi ngokuhlanga lonto nabembuza ungubani azichaze ungubani ukuthi udabukapha athi nodabuka edwaneni ubudabukaphi hayi indaba yami indaba kaSimakatha wathi olosuku zelugujwe minyaka yonke olosuku wathi ingane zakhe zesicotshwe ngesidaka apha enkabeni nyani ke olosuku lelo ligujwa kulusiko lomhlaba yile nto amaswazi esalugubhana namhlanje wona thina bahlo esaliyeka yile nto intombi yaseswazini nayife kwaZulu yafika yagubha olusuku amazulu ngathi ngokusiko lomhlangano lwalo asolwalo elamahlumbi usiko lomhlanga thina siwayekile amasiko ethu saleka lo lwasemahlubini isiko likaDlomnqangi nento yasemanzini yokucuba ngesidaka uDlomnqangi kusese-DRC ekhongo besehla kophela njalo. UDlomo ke yena uzelwe kanjani ke ndizoqala apha ke ngoku uNdlovu ozala umalunga azale uDlamini azale uMthimkhulu. Ababhala abaninzi ke bayamshiya umalunga
kodwa futhi bakhona abakaNdlovu bakaMalunga, bakhona futhi abakaDlamini bakaMalunga. Ababhali-ke bamsuse-ke uMalunga, kodwa babe ekhona phakathi, abe khona umfakayo athi ukhona uMalunga phakathi kwaNdlovu noDlamini. uDlamini yena azale uMthimkhulu. uDlamini uzele kakhulu komnye umlando kuthiwa wayena abafazi ezela kakhulu into yaxaka isizwe nje basobona uDlamini begcwele isizwe nje. uMthimkhulu yena ngatasimboga sisigawuleni semiThimkhulu bencane yaziwela. Bakhona abantu azale nabo ingathi ukhuzi wakuza wokuqala bamketula. Waphinde ngathi kwazwa isimango babe bamketula naye. Waphetha-ke uMthimkhulu ethatha ubukhosi. uMthimkhulu abesezala uNcobo noRhadebe. Sithetha ngabavelayo emlandweni. Bakhona abantu bezala abantwana abaninzi kodwa sekubhala umlando kuthatha abo bafutshane abavela emlandweni. uNcobo noRhadebe. uNcobo ke ngoku yena wayenza lento eyenziwa njengezilwanyana noma cingane nezinye inkosi. Xa uzela abantwana abangabafana wayebabulala kuba esaba ukuthi bazambangisa ebukhosini. Sasifana nezilwanyana. Bakhona nabanye bacingane nje mthoko wabade baba yi-6 abantu. Ngoku amaHlubi abona ukuba inkosi asizuba nayo xa yenza la manyala anje uNcobo. Ezeke into engamabhele afika emzini abizwa ngoyise. Kunjalo ke kusawenziwa kanjalo. Uba ngubani igama lami, umntana uyasenda ubizwa ngalo emzini, abizwa igama lami. OnguHlubi igama lakhe intombi yamabhele. Amabhele ke alapha phezulu nawo, alapha khona abozalo lwethu, alapha ngasenhla amabhele.